te kore te māngai o Hauraki Waikato Nanaia Mahuta eke ki te tūranga kaiarahi tuarua I te rōpū reipa, te rāpea ka mimiti te tautoko a te iwi Māori, a ngā wāhine me te hunga rangatahi. Toko maha ngā kai tautoko ia Mahuta I taia tīnana atu ki te hui tuatahi a reipa hei whiriwhiri kaiarahi I tū I kirikiriroa. Engari me ua ka eke ia ki taua tūranga, aha koa te aha. Ki te Wikitoria, David Cunliffe hei kai arataki mo te rōpū reipa, kua tau ke I te kōrero, ka tū ko Nanaia Mahuta ki tōna taha, hei tuarua. She has dignity, she is straight up, every member of the caucus trusts her, she will bind the team. I roto I ngā rangi kua pahure, kua kitea te ingoa o David Shearer, I piki haere ana I roto I ngā tūtohu, tērā pea ka whiwhi I te tūranga kai arataki. Engari kei whea ana Nanaia Mahuta I roto I tēnei hono. Well, at the moment there's two hats in the ring, and Nanaia has put her hat firmly with David Cunliffe. Grant is somebody that I have a huge amount of respect for. I would very much like him to be my deputy if he was chosen, but that's a separate vote in caucus. Ko ngā kanohi morehu o te rōpū reipa, Māori, wāhine, uni ana, ruruhi me ngā pakeke. I konei katoa e whakarongo ana engari, he aha ngā whakaaro. We're always ready for Māori women leaders, waiting for more. Yeah. Kua rere ngā mema ki te tiro tētahi arahau meki, I raro I ngā kaiarahi hau. Ko Louisa Wall te Māori tuarua ki te toa I roto I tētahi o ngā pōti auraki ārohe, kei reira no hoki te tautoko. And I think her putting her hand up really is a sign of the time, and it's Nanaia's time, and I'm here to tautoko her 100%. Me te mōhio o reipa, kua ngahoro haere ke ngā kai pōti e rata nā ki te rōpū reipa, ki a rātau kaupapa me tō rātau āhua hoki. E nā te pātai nui ka piki ka heke rawa atu rānei, te hiahia kia reipa ki te tohua, te wahine Māori ki te tūranga tuarua. Pōtaka maipi, te karere.